Nicolas, mélodie. Yann Loïs, un Marie Vonique, composé par Jean-Louis Guyadère, il y a 150 ans. Kintanguej ma bedime na wellen me mestres, moi d'un dos a gavizest, ma pardon ar fouilleuse. Neus emi a roulenaz digant camarado, pe sort micher e ar pla, pe nos vair en eau. Esponte doa bedime gant ni bras a mignon, oa yive nagereus van hag ur plach a veson. Oa yive nagereus van hag ur plach a veson. Da deus i badeien oa randred marivon. Anel gwech oa bedime da welle da nezi, oa un oz eus gode koan barz un oz teleri. A pazel en deus outi kaven deien ervad, a parc'hwerzh en deus outi reie digel lagad. On eus emi moa jonget oan gandou e choazet, evit be an uniset on do wel de briet. Neus e oan wedi havet vi goulenn iganti, kontant ver plaret yaouan d'ober di promesi. Na promesio ne ranket n'an da botre diouan, kar l'od ma daneze a plij de gwin ardan. A mi am eus bet toued a toued war me fe, da bievit un potrat meo kousko ba me gwele. O c'houezo plara dalan a gredan marivon, mon aran d'esplikadar na me het an rezon. Birvit mi non be meo na birvit na vin, petra man mi zigno d'ar po deuet am zustrugi. O neus ta Jean-Louis m'en ve gwir kimese, ni am o plejad ur bras assembleus gant ite. A mi a gerho an dour ar zaio ar skio, te hozo ki diagaman oui prepare frito. Met kaler du zabotred a lavar e geiver, ra de gredi d'ar mechet e barzeur beromzeur. Pa vein fond de glas mechet e widan di mezi, 2000 sort a goz yo brau a ra de gredi. Mi ope mechet yaouan a rogan di mezi, sellet ma bazar sujour an glampe d'aneni. Kar ma pe fe ur maler de gauder bobocher, c'hwi a ve fe malurus a rez du zo hamzer. C'est tu. Donc le chant à écouter qui avait lieu pendant le repas chanté ce midi. Oui, dire que le niveau était très bon et que ça nous a donné beaucoup de travail. Merci les candidats. Une mention spéciale pour la narration, le don de conter des histoires en chantant pour Serge Nicolas.